One dated 8 September 2025, whereby all mining projects of atomic minerals notified in Part B and critical and strategic minerals notified in Part B of the first schedule of Mines and Minerals Development and Integration Amendment Act of 2023 shall be presented for public consultation under sub-clause F of clause 7(b)(I) of EIA notification dated 18/8/2006 to facilitate early compromisation of mining projects with respect to atomic minerals and critical and strategic minerals. And whereas the said memorandum is perceived as an infringement on the old age custom and tradition of the indigenous tribal communities and viewed as an encroachment upon an ancestral homeland to exploit our land and resources without our consent, thereby exposing our people and environment to grave health and ecological hazard. Now, therefore, this House hereby resolves to urge upon the concerned Ministry of the Environment, Forest and Climate Change and Government of India to exclude the application of the aforesaid Office Memorandum dated 8 September 2025 within the tribal area of the Khasi Hills District. Nah, ini ya kawan, ada di bersama kita solution kalau orang atau siam dan orang tinggi. Baru ini ya long concern, bukan lejuk di snow. Ada bayar kenika Office Memorandum. Ya kepala Pemit dan Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Ya kepala Mit atau Patrick 20 September aja sana. Nakaray banungsyon ya Papua, mendagan kami ya kapan kerenjrong, kapan ya batay ya impact contohnya ke Office Memorandum. Mereka kalau Wisnuku bahkan ini ke Office Memorandum kadang kaji tak hamtam ya kajian ini begini begini nama berpun kajian ini yang teli harapan persyak ya rejimti ya dimakok dalam hamtam harga buat miranya kini gawe lagi isu selama ya kepada sokar India dalam bersama lapor kumdo bandio anti umum mato do ibadan do dendrai dan jumpersia jong tipai pa mukai dan mulut dekat ke district council Brokaway ini nakapor sokor di doa di situ di persyak dia ada jumpu pada sokar India berarti umum mato Genre ke sini jom ini ke Office Memorandum. Ada Patrick jom September akan sal. Kalau kawe nanti jisoskir nak yang di pada nama bala setno yang kita suntur. La setno yang kesud jom pada ya kaba la exam yang kita hearing yang kita di snow pada Lani kata public consultation. Kakum kata clause 1 kata clause 7 3 kata EIA notification. Kepada asal terika asal ini. Kami disungguh pada amdan la public hearing. Kapamud ada amdan kata dari persiapan pak dan dari persiapan pak. Dia si kan foi kapur ya kepada soka dia kan lah kita berhenti ini. Dia kata kadau nakaliang jo dibol ikebol disenglang disengsan hima-hima paiba oleh yang persyak dari kita Office Memorandum. Retang tu mereka aku akan ajmul ya siap why akan pasti itu solution kumbang hal yang jelas kalian leksi timba jo kalian tiba di persyak. Retang tu mereka aku akan terbit dengan lomba
decision of the aforesaid office memorandum dated 8 September 2025 within the tribal area of the Khasi district. But that kind of house will be resolved. But urge dia kind of ministry akan withdraw. Larang ni orang exclude kabamut mangi hakasi tengi pa exclude hajar dia telong nanti urenya. Agar hills long nanti urenya. Dek habang ide kinong nikmat. Larang ide na kasi ni ide na kanu bentang dan haka je usti. Nama kani ko office memorandum kan effect ikasi bro. Dia suong exclude kami hasil haka je so mana soba kam dah flight. Kam long strong solution na kepat dalam data. Bak ngalasi di nomor jami do punya bentuk ini. Pangin om dek jaka ministry withdraw ya. Mulai ladang dia pun tambah nomor exclude tamangi. Jangkia baru exclude ya saya tikilorium sejangkia apa efek macam ni. Berarti segaru kasih. Dengan semua barang itu sur harus menjual bagi persyak yang dalam Indonesia berapa anda dapat madal bahkan withdraw dari demand dan urge central government the Ministry of Environment bahkan withdraw dari publish. Sama, belum very crucial. Jadi berkini ke OM melawan ada Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Di nakalian kejangan sudah tangkap hingga dan air jemur, no? Nomor hoi, kesana kini ke resolution. Di hari apa ide pada berkini ke mat bakta, ya kerja berdua kejangi, habis ide banti lumar ko hendo. Bana do kipor, kiba minchwa, kiba layang persya, dan kiba ba layang persya. Dan kiba bun balang batadu na ka council ke jongi ikan mau ba ni kemai ke nusi. Di nayan hang ni bangan sya jemut lipat kendiam di hoy ini ke resolution balawan ra amata kalong sya kay kaba desi ben peni nakaliang ke jong ka council ke jongi ke bangi persya. But ndai pa ei ka baila krani LO do kaba bancu asia ka government of India ban exclude mo ikan ka application tang da ka level ka jong ADC jong ni nang ni ko KHDC di kanun carry weight kata-kata tinga syo jemut babalay bangin numanra mo ka way ka joint resolution habi de baro light leak ADC mo ka KHDC ka GHDC bat ka GHDC ka ba nginach ka government ka ba kilo kin exam ya ka OM but hakajo ka poro ka ba nginray ka resolution na nginum ayla dalili ba kinla ban khambor ya kani ka ri ka ba ka jong leadership